Tak, ideme do ďalšieho boxiku, mini boxiku. A pozeral som na Edmonton, k tomu Edmonton má ho Tommy 7, takže Hal pôjde do smer Anglicko. Takže super. No ideme na tento mini boxik. Už by som chcel nejakého toho brodera ťahnuť. Tak držím palce opäť. Majo Gaborík, Wayne Gretzky. Máme tu Fleer Showcase Kreidera za Rangers, tiež dobrý nováčik, bez limitu. Takže ten Jaden Schwartz to bola asi nejaký iný inzertík, to bol asi limit potom, tak pozerám. Jonathan Toews, Fleer Ultra a Carey Price, Bejska. Opa. Ideme ďalej. Brad Richards za Rangers. A pekný inzertík legendy Metal Universe Bobby Orr za Boston Bruins. Opäť parádny insert. A insert Johna Tavaresa Fleer Ultra za Islanders. BSK Mark Messier z 8 basiek 3 z Rangers. A Antiniem je za Kroku. Jean Beliveau, Montreal. Stefan Weiss, Florida. A opäť inzertík Artur Zirbe za San Jose Sharks, Metal Universe. A Ryan Getzlaf, Fleer Ultra. A BSK Bergerona. No mohol by sa nám aj v tomto miniboxiku zadariť nejaký parádny podpis, bol by som len rád. Tak uvidíme. Mike Modano. A to je za Minnesota North Stars, takže to pôjde Dallasu, tuším. A Jadenovi Schwartzovi sa dneska darí. Už tretí inzertík v týchto Fleer Retro Metal Universe. A máme tu aj Evandera Kane'a na Fleer Ultra za Winnipeg. Jarda Jagr za Dallas a Danny Hitley. Shane Doan, BSK. Alex Pietrangelo. Opäť inzertík Metal Universe, Antiniemi za San Jose Sharks. A ďalší inzertík Pekka Subban za Montreal a Ryan Kesler. Ilja Kovalčuk, New Jersey Devils. Pavel Datsyuk. A máme tu opäť Fleer Showcase, ale je to takisto jak u Jadena Schwartza. Nejaká modrá verzia Jordan Eberle. 25 of 150, neviem či je to limit alebo čo, ale opäť krásny inzertík. Trevor Linden a Ryan Getzlaf. Ešte máme 4 balíčky a 3 podpisy.
Tak uvidíme, jak to vyjde. Štefan Stamkos, Mario Lemieux a máme tu ďalší podpis a nie je to nováčik, celkom slušné meno podľa mňa, Mike Ribeiro pre Washington Capitals. Limit to nemá. Mike Ribeiro. Lag Robitaille a Jamie Benn. Pekarina, Alex Burrows, máme tu podpis Cam Atkinson za Columbus Blue Jackets, Bobby Clark a Cam Neely. Ešte dva balíčky. Mats Sundin, Pekka Subban a máme tu inzertík pekný, Hardware number 99, Wayne Gretzky za LA Kings. Chris Stewart a Brad Hall. No a tu bude nejaký podpis. Nejaký nováčikovský, no-nameársky, čo už. Johan Franzen, Dion Phaneum. Podpisy nechám nakoniec. Alex Burmistrov, Rick Nash. A máme tu podpis, opäť pre Columbus Blue Jackets. Maťo sa na mňa asi bude štvať. Už terajší brankár Philadelphia. Ale tu je to za Columbus. Steve Mason. Takže tento box bol tiež super podľa mňa na podpisy. Mason, Ribeiro, Atkinson. Všetko. Žiadny no name. Takže paráda. Bez limitu. Tak ideme rekapituláciu. Jordan Eberle, Clear Showcase, Edmonton. Wayne Gretzky, Hardware, LA Kings. Pekka Subban, Montreal Canadiens. Antiniemi, San Jose Sharks. Evander Kane, Winnipeg Jets. Jaden Schwartz, Metal Universe za St. Louis Blues. Ryan Getzlaf, Anaheim Ducks. San Jose Sharks, Artur Zirbe. John Tavares, Islanders. Bobby Orr za Boston. Jonathan Toews za Chicago. A Chris Kreider za Rangers. No a 3 podpisovky Cam Atkinson za Columbus, Mike Ribeiro za Washington Capitals a Stevie Mason za Columbus, bohužiaľ. Tak a pôjdeme na posledný box.